musidɓe wonɓe darde Jamma TV mi salmini on goto kala inde mum e yettode mum ɓe hande kadi en hewti ɗo e mercredi on andi hande kadi ko le 6 mari kadi invité ɓe gonnaɓe ka émission la Guineke donc an noon si minni invité ɓe molanaɓe e hakkille ɓe yayi e artiste on fewɗo par ce que ɗon andi ko ɗum woni ko fewndi e nder Dakar iɗe marɗo invité Mariama Kankalaɓe ɗe marɗo Djidje Bella Dioli ko promoteur jo molnaɗo e alliance de la sous-région. Mariama Kankalaɓe, elle est courageuse, battante et très ambitieuse. D'accord. Mariama Kankalaɓe, si innama Kankalaɓe fof ɗum andi ko e nder Laguine. Mariama Kankalaɓe ko honno fuɗɗori musique. Mariama Kankalaɓe taw musique ka galle maɓɓe walla kanko fuɗɗi wadde musique ka nder galle maɓɓe? Non, Mariama Kankalaɓe tawali musique ka galle mum. Ka nder famille an ko min woni go'o waɗɗo ton musique e fuɗɗagol ngol noon hoyali parce que sa fini a tawali hunde na ɗum tawruɗa mawɓe ma ɓen ko woni sincude haray welata fi kono e nder wakkilare ɓay miɗo hiɗi e ballal jama on miɗo inni alhamdoulillahi hande miɗo fuɗɗiki heɓude ko mi wonno ɗaɓɓutude kon. D'accord. Mawɓen hakkude ma e maɓɓe côté ka sattiri ɗon a suuɗi ha ɓe andi walla a yaltanɓe direct nde wotere waɗɗon ko duwa kon ɓe acci walla konnoɗe? Non mi suuɗaki tawi no wela lan musique kon no wela lan gila law min nami tawɗo ɗum kono ɓay no wela lan mi fuɗɗori taw ka école ka wonno ka kermesse ji yaari noon ha mi wawi nattugol ka tournugol pese ɓay lan andi sa woni tournowo pese siɗa fa haray hande kadi a heeɓi heɓay relation an e artiste ɓe ɗimmo woɓɓe goo donc noon yaari ha mi hewti wona ɗo ni hande. D'accord. Donc tigui tigui fewno ni mawɓe ɓe jaɓɓi par ce que a waɗi pese ɓe yi yalti ɓe daari donc joni dande nden ko nde woni e liggade joni image on ko ka clip ji ɓuɗɗurde ka théâtre ka? Non no fota par ce que théâtre on mi waɗi buy duuɓi buy ɗo emi natude ka musique ko won tumba yerga ka musique mi falano yaade mi attori ɗa taw fiyo mawɓe hiɗu ɗum ɗon ɓe wowta ɓay ɗum ɗon ɓe añata moƴƴa wa musique on ɓay noon ɓe gayni wotude ɓe andi mi gayni ukkade si ɓe yilan ka musique haray hande kadi ko ma ɓe jaɓa ça veut dire anga waɗɗo amoura asora ko mawɓe wi ko ga heɓa ka sora ka ko noon tigiri. Ok, Mariama Kankalaɓe mi weltanike mo réponse ma on Mariama Kankalaɓe a woli ɗo joni haala kami duwanoma landade mais attiɗa langue makka wiɗa lam Mariama Kankalaɓe jooma moodi par ce que eɗa andi no woodi artiste ɓe buy minata ko Guinéen walla ko Sénégalais walla ko ɗum ɗo mais artiste buy rewɓe no woodi yimoɓe taway ka côté moodi haray ɓe kalaki moƴƴa ha par ce que ina tawi ɓe animé mais haray ɓe wonda e mum donc ko honɗum attire ma ha tawɗa an il faut wonda e modi ma 100% ara ko watta fof ko an e modi ma? Ɗon andi debbo ko dewgal ko ɗum ɗon taw woni avant tout surtout parce que si tawi wono minen golle amen ɗen hay si noon wona ɗeɗo golle normalement debbo himo duwa ɗoftade o wona debbo parce que debbo ko tewu wona o ƴiyal watti ɗon kadi golle komin jokki kon si tawi kadi a jombaka haray kadi valeur o minata marame haray no manki seeɗa ko ma heɓa wona e dewgal hara au moins si ɓe haali ɓe inni golle ɗen ko ni ni ko golle ɗum ɗo ko waɗowo ɗum ko hayloto hara hiɗa jomba surtout ça donc en plus kadi ko ɗum mi fini mi tawri mawɓe am ɓen ko ɗettere nden avant tout. Merci beaucoup. Mariama Kankalaɓe no jogui ɓiɓɓe jalo walla? Miɗo jogui goto ɓiɗɗo goto yo Allah wonnu barkina Amin. ɓeydaɓe donc Mariama Kankalaɓe ɓiɗɗo ma mo joguiɗa on Allah yo ɓeydo e hoore jaam moƴƴere hande no waɗita musique ni est ce que ɗa yiiɗi ɓiɗɗo ma on so jandi yo waɗu musique walla a yiɗa? Min mi aña si o tawi ɗum ɗon no welamo min mi soutenay mo parce que min mi heɓani ko soutenalan fi musique on mi fela noon mawɓe am ɓen ko fi ɓe anda fi mum ɓe tawa ɓe anda no ɓe soutenira lan mais min on si mi heeɓi ɓiɗɗo tawi musique on no welamo komi wawano kon fof min heɓude e nder musique on mi daroto fi no heɓira mi forçata noon yon tigui wonu waɗowo musique so tawi welatamo mais so tawi no welamo je vais me battre pour ça. Merci beaucoup. Mariama Kankalaɓe joni yahen joni ka divers parce que ɗo ni mi andi faaleji ɗin ɗo timmi mi falama landade Mariama Kankalaɓe e nder ñameteji Fouta Dialo ɗin ko honɗi ɓuura e ma welde? Min ñameteji Fouta ɗin fof no wela lan parce que min taw wona ka capital mi heɓami janɗi
koko min janɗi mi yehi ton donc minen kaka fulawa na men ɓiɓɓe yettiɓe mawɓe amen ɓe wona wonɓe jooma jawdiɓe ko mawɓe miskiniɓe donc minen kaka fulawa min janɗi min remay min aynayi min unayi min defay min sanoyay beyi min sottinayi donc miɗen andi ɗum ɗon fof ñametteji fulawa on fof siko ɗum kadi yadduɗo miɗo yiɗi siko ñameteji ɗin ka saare kadi miɗo yiɗi donc mi woni womi wawa wurde vraiment merci beaucoup Mariama Kankala Bey no manki buy e artiste ɓe yimoɓe wonno ɗin question ji posaɓe ɗi ɓe réponda ɗi comme no woni ɗa ɗo ni par ce que woɓɓe nandi haray no waɗi question seeɗa e mum e pour ɓe répondre ok Mariama Kankala Bey e ɗi ñameteji ɗi yiɗɗa ɗi fof ko ñamete hombo wawɗa defde min ni on fof miɗo yiɗi miɗo wawi defude toori miɗo wawi defude kuya mi anda noon si woɓɓe no andi ɗo miɗo wawi defude ndappa lacciri foññe yobodi buudi ɗon andi ɗum ka ketum ɗum noon fof miɗo wawi defude donc ñameteji fulawa ɗi mene meɗen andi mbaye muutiri kaaba fof meɗen andi non ka vrai fulawa min ni on siko ton kadi wonay non merci beaucoup parce que eɗa andi question ji ɗin hiɗi weeli ka pose ko question mais ko répondre ngol ɓuuri welde Mariama Kankala Bey ko album ji jeelu mari walla ala album ko single jeelu mari miɗo mari single ji buy ha o ko ɗo mois feƴƴuɗo ɗo mois de mars mi yaltini premier album man on le 25 mars passé ɗo ko album goto mi mari taw mais miɗo waɗi espoir ñandego waɗugol ɗo weltani kamɓe sutinoɓe lamɓe nden ñande ha ɗum ɗon feƴƴiri no haniri miɗo weltani famɓe am ɓen foppo annen mo d'accord mi landuma dernier question ka côté album waɗen pose o alnanmi clip ma goto album ma o ko morceau hombo tawata siɗa lotade siɗa waliɗani fini a fintu ɗum taw hakkille ngo e makko yaata faabelan ko morceau ɗon par ce que ɓay mi waɗi murtinan yaaden min e levi ko wano no wiruɗon ni ko ɓe haalata on ti ko harantino nantude mais ɓay mi artidi on morceau faabelan donc on ɗon himo welalan minata ɗiɗa fof no welalan ɓa ko mi yimi mais on ɗon mo welalan par ce que ko ɗon mi jaabi wonnoɓe lan wolude ɓe ginna miɗo yalti miɗo borjiri ni miɗo seedi e mudiyam komi haylotoɗo komi milantejo donc mi tawi yomi yimo on morceau ɗon donc on ɗo morceau no welala faabelan on quoi ça fait faabelan ko pour jaabagol yoɓe faabolan onon fof faaboɗollan par ce que haalaji ɗin tawi ɗuɗiɓe toñilan ha ɓurti non mais ko ni tun kadi wawɗa débranchade ɓen woloɓe par ce que kadi andi tagaɗo a wawata yaltude wona e public jama fof andama ɓe yiyama ronka heɓude haala soit disant ko haala moƴƴa soit disant haala bonka mais nak tagaɗo mom ko noon tu wawata wonde mais ko tortoɗen Allah koye Allah ɓoyno donc wawata ronkude wadde ɗum ɗon donc Dj ɗen wawi yaade ka rési daren ɗon clip makko goto arten Dj Bella fewn ɗo haala rendum pompinake fi o heɓa goɗɗum musidɓe wonɓe jalde Jama TV eɗen DJ Bouba émission la Guineke mi salmini on mi yiltoɗo kadi mon maintenant ka nder studio ɗo eɗe wonɗo e Mariama Kankala Bey yimuɗo murtina e lan ɓuraɗo andede ɗon ka murtina e ɗe marɗo kadi DJ Bella Joli promoteur alliance de la sous-région Dakar e iɗon andi ko alliance de la sous-région addi Mariama Kankala Bey ɗo e Dakar ɓe mari concert molnaɗo inchallah ñande julde bimbi julde Douta Seck Médina en face mairie Médina o so en wi ɗon en artay ɗo e DJ Bella par ce que iɗon andi ñamete on no weeli kono ko so tawi woni defanaɓe ñaami goɗɗo wawi defde o so defi ɓendi weeli defanaɗo ñamali haray kanko on heɓata ko weeli mo DJ Bella minama assalamu aleykum rahmatullahi taala barakatu wa aleykum salam DJ Bouba wa aleykum salam téléspectateur ɓe daraɓe Jama TV ɓe awa hiɗen ɗo hande kadi ɓa o sati gonno laati ok DJ Bella Mariama Kankala Bey mo ɗo ni en face o ari ɓari Sénégal mi wawa wiide minata Dakar ari no humpa Mariama Kankala Bey Allah waɗi onon wawi madde alliance de la sous-région d'abord Mariama Kankala Bey ko honno hewtiri e nder Dakar taw avant tout d'abord karamo alliance sous-région wino faala wi arata aray miɗo yurma on artiste jo d'abord
ray mi do yurma yar faal do ngono do mari bayro mana da na question bayre famali ko fi on no très bien ça veut dire o yobay ko promoteur be dibbe yo a jonna fi joddi wonde d'accord jon tabi lando ko ami acci wo awji foti kono mi wolay bismillah alliance de la sous-région ko sirtiri jano monda ndawrema ko kohoɓe ɗum fotti haldi fotti waɗu alliance a ƴettata 2 millions de personnes mi ƴetta 2 millions de personnes hawtiten nodda marɗo 1 million de personnes so wima warta haray no manki duwaw carrément ka oui hande alliance de la sous-région aña Dj Bouba walla yiɗa mi wata mantade ɗum ɗon ko jama on dowa mante kono mami wowla oui ala artiste jomo ɓe toggi kollu lagine on tigi wi men arata oui moɓe wowli wo moɓe wowli ɓe tawayi on tigi tawayi no yiɗi argol déjà atto hay date promoteur ɓe faalaɓe d'accord par ce que gogo mi wolantama ko mi watta ko sa wi min 10 millions min aladi mi yettoma ko 500 000 mi mari oui sa wi ko 3 millions mi yettoma ko kami mari ko min yoɓayma jaɓuɗa saliɗa kami mari ko min yoɓata si ari mi waɗama e bon condition ya suwa kadi waɗa juɗɗon tawa vraiment a joui moɗa hoota e hoore janggo mi noddama mi lando sa hewti na min promoteur ɓe haysi perdi waɗi min suuɗota ko arti jom bimbi wigol mo perdi waɗi min suuɗota ko hay e goto mi ina ɗum ha hande artiste jo jaɓali wi ƴawata ka sename mi yoɓali mo reliquat par ce que mi wawa ñawlade donc c'est pour cela que mi innuma si min inni artiste ar a wi arata hara la yurmama fami donc si feƴƴi ɗon e Mariama Kankalabe hande o hewti Sénégal pour la première fois jugol spectacle jano wawɗo ni surtout mo alliance suɓiyam Mariama Kankalabe ko golle makko ɗen anani nane o wi vraiment courageuse battante elle a raison min ko mi anduno ko théâtre pese min pese guinéen si min mi dara e foti ara en feni ɓe nam fenane mais nan la ndara wonde séquence ji gomi tawa ɗin ɗon no mari rentabilité mi jooɗo mi concentré ɗin ɗon ha mi anda jour ɗon pour ñande goo donc Mariama Kankalabe ko ɗum mi andirnomo mais Mariama Kankalabe depuis min mi yimo mi mari mi andi mo mari ambition e aaron c'est pour cela hande o yehi ka kakande production yimɓe ɓenɗa hoorema si ɓe joguitike ma respecti hoorema respecti ko ɓe wima ko a wonay sur niveau international c'est à dire ko ɗum manquiri enen guinéen artiste ɓe men ɓe jaɓata wonde structure encadrement ɓe jaɓata ñamanede 100 francs a yoɓay ɗo goɗɗo 500 000 tawa o yana mari pourcentage par exemple 150 000 tawa wañana emo ɗin ɗon o anda noon so tawi o 150 000 woma heɓinde 2 millions yeeso par ce que ko heɓuɗa 1 million de vie par une somme wara on ɓurnima 2 millions ara ɓurima 150 000 francs par ce que ɗum ɗon ɗum ko intérêt mais l'artiste guinéen la plupart ko ɗum woni probléme maɓɓe on souvent e yewta e ɗum mais Mariama Kankalabe o wakkilike ha woni e surtir jano par ce que min atti yewde makko mbiɗo andi ko min yewtayno ko par ce que tanki ɓen ɗon wiyali awa o ene Dj Bella miɗo artude ma o yewtude e ɓen ɗon ha ɓe d'accord ko ɓe d'accord ko ne Dj Bella ko ɗum ɗo min d'accord principe on ko ɗum ɗo minnamo min kadi principe on ko ɗum ɗo oyna noon o Dj Bella principe on ko ɗum ɗo donc ha min tawtimo e mum par ce que min yi ko faalaɗo golle e sa famille donc min hoolimo ko welinmi kon kadi fop ko min gayri sigde contrat on fop minni ko jelwarta mi arda e modi en seeɗa mi fesa minni bon woni mi hi minni merci donc hande modi makko no ɗo mo jooɗi ɗo mo darde c'est ça ko ɗum ɗo woni golle ɗen te mi remercie mo ɗum ɗon ɗin côté voilà donc déjà mi nakopugol ma kami innomo ko kanko woni hombo yo présente inde makko ne déjà o wi komi woni Mariama Kankalabe jooma moodi tayo lanni tayo gayni voilà andi kene ko yette bariɓe ko en fenata kono ko yiɗen ko walta sa ko ñanda si i ɗon aray mo wari spécial waɗugol spectacle kanko e Boubacar Horeya kamɓe hawti seeno janggo kadi ɓe hawta e plateau ɗo si Allah jaɓi par ce que hiɗa andi hande artiste guinéen on ɗen wawi ɓe wadde valeur télévision Jama TV kanko tigi hanki o wooli o wi vraiment min daremo ka réseaux sociaux fewn ɗo ni Sénégal fop e nder Dakar fop no jooɗi kadi galle mum no darudemo mi yantinama numéro téléphone on ko 78 116 82 38
Yo numéro téléphone. OK. Yes. OK. DJ Bella. Ouais. Mi atta Marama Kankalabe. Marama Kankalabe. Naam. Comme no Bella Hadini, c'est pas la première fois qu'il est à Dakar, mais c'est la première fois qu'il est pour Wargol, un spectacle concert international. Bon, d'accord, tao arrivé à Dakar, on a Guinée be wonbe do be honno be jabborma honno be ma le walori walla ko dum mankama wala ka plateau do me ganda non do ko mi toroto alla ko alla yo waynodirangal buru jabbo ngon welde kono siko jabbede teddine towne fimu mantore franchement ko ha do way futude wallahi min tigiri mi sabborano kini parce que alliance de la sous-région fuddode den do no foti mi tori yalla kadi yo mi waynodir kadi hara kadi simi yehi kadi simi ari tay do kadi hara kadi o kambe additalan vraiment be jabbi kelan aéroport no dole be immike do fans club Mariama Kankalabe kambe promoteur be alliance de la sous-région président Jammalal be fop mabbe be déplacer be ka aéroport be jabbi lan jabbo labango bay be andi mi do hidi leppi be fu mabbe be burni dum kadi ay don kadi weli lan ha parce que mi andi leppi ngara no metti bude ga donc si be bi tam mabbe on be hebi kade be yetti mbudi mabbe be sodi dum fitu mi yo mi hu mi hida mi welto donc dum non tun welilan moƴƴa mini be jarama be addilan kade be lozi lan ka be loji mi don vraiment no foti andi goddo si a wallintamo wano ka wowi don walade a wota jasin don kate mais kambe don no way wasika ka suudu am mi woni carrément logement ngon no foti hino mo igila men hewti don men welaka ittir dum ko januarde law so yaari wano non hirande no e wasika kam men donc men woni fu sanjana ko non e préparer fu sanjana men dum no meden wi mi do wiibe minge modi yangi groupe angon meden wiibe vraiment merci be jarama Allah yombe continuer non ha men waynondira kadi men ara men jodo do men yeto on kadi no men waynondira non no haneri d'accord Marema ari Dakar atawi ari sous région concert on ko no préparer pour phase be mabe mi do préparer concert on kambe tigiri no be sabora mi do ande parce que mingo c'est ma première fois har mi yari no do me na fi concert ko ngal do go mi yari do hara ko fi concert hara ino mi do ande ni fambe yambe e wonon journaliste be e artiste be mi tawi gaben e comédien be mi tawi gaben hara mi do invité be fop de nyande julde e bimbi julde ka centre culturel du Tasek hara concert on mi do ardi e dole mi do yobi ko lellata kambe kade yobe ardu ko lannata parce que ko ma fota OK sikki goddo no dika allo donc tawere ko pitaw yeyi OK Mariama bela no woldo hunde nane ndanda hore ma hino tampini promoteur guinéen hino tampini artiste guinéen mais tigi ko buri tampinde ko kambe artiste ben te kambe buri tampinde hore mabbe woni angal hebugol ménagère be heba chitture mala da hore makko dom do woni DJ Bouba ƴettu goddo kaliñi nani no goddo musikito allo assalamu alaikum alaikum salam on jarama de on jarama bangi jam alhamdulillah inde ndenge kanoto ton ko Mouhamadou Lamine Diallo ko honto Dakar do wondo Medina oui Mamadou Lamine sino no welde seda golle monde yettu dalla nani on wetto allo la darde émission mo on do émission on no foti merci beaucoup la yoro don artiste men do Mariama Kankalabe be ngiro mo mojjade weltana mo golle makko den merci on hiwritama golleji makko no laba mojja no di courage wakkilagol mojja merci on jarama buy kada jarama mojja yo Allah beydu sutura burini amin merci OK merci beaucoup a jarama afami ko mon haldom ka côté chitture mélangeur andi artiste guinéen bus be are do be addura yimbe be nako mélangeur mabbe tawa ala fin de be iwa do harabe saki comme no enen kine weten non harabe saki mais hande si bela jodi ko do inni ango yewde ma wono fuddi yewdude kono ko yewdon ko fop ay nemo farla mi arta e ma parce que no wudi be mi woni golde ko bendo wi kon
ko ɗum ɗo mi wata yaade haray il faut mi yilto e ma mi landoma ko honɗum waɗi ha hakkille ma ɗen ƴetti pour waɗugol ɗon sittir naata e makko wona ɗon respecta ɗum ɗon. Bon andi koko DJ Bella haali ɗon minen fof mi rewinoye ɗum ɗon o ngal structurede wonugol hara ko falɗa o watta ko falɗa o waccata kono mi ndaari mi tawi ɗum ɗon moƴƴa si tawi a wonay no wayi artiste yagal ngal no wayri wa debbo il faut que goɗɗo ko ma wona e compte goɗɗo si tawi a yaara e yeeso sina ɗum yimɓe ɓe jiwdate hara a heɓata ko faalaɗa kon yangi kimburantama ɗuɗude en plus yimɓe ɓe andi kadi ala structure promoteur ɓe ɓe tijjintama parce que hara ɓe andi ala dariɗo donc min mi ndaari mi tawi yo mi ɗaɓɓo structure hara ko kendeɓe maison de production joguitotoɓe langara ko ɓen gérata ɗo ni min yewtay min yewti miɗo yewtide e promoteur ɓe andirta mais ko masi mi gayni mi nattana ɓe to min yewta fi yonno ɓay ɓen toon wona fulɓe ɓe anda condition ji fulɓe ɓen ɓuuri ɗuɗude donc si tawi ɓe ƴettugol tama ɓe yewta ɓe ɗon ka famodirde ɓay ɗon andi kamɓe sariyaji maɓɓe ɗi no tiiɗi donc min mi tawa miɗo woni obligé yewtudugol e fulɓe ɓen fi am fi bettata mi trainu ha hara ɓe ala famodirde donc mi nattana ɓe min yewta ko woni tun sariyaji maɓɓe ɗi miɗo respecti ɗi ok goɗɗo noddi allo 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 ka o yeyi o bippu ok may oɗo ko bippu donc voilà mi tawa ko ma miɗo respecte condition ji ɗin ko ɗum addilan ɗo hannde ko yewre ɗin condition ji kami yatawo aray no wawi wasi ɓe ɗo ko feƴƴata ɗo kon foppo représentant maɓɓe no ga ɗum noon foppo ko andugol si mi nodduna ɓe ɗo hannde minni ɓe kamin loja ɗon logement ngo moƴƴa ɓe yewtidayno e maɓɓe kono ɓay komi woni ɓe waɗande contrat ndi kon foppo mi yani défaite fus musicien ɓe mi yardi ɓen kadi ɓen ɗon kadi no seeditade donc tout va bien en plus ɓe andi kadi modi anno ga mo représenti ko sengo gom no wawi wasi ko kanko woni ga kanko producteur jon donc tout va bien no di kadi allo 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 oui on jarama jam ko jantum inde nde kadoto toon allo ko yetta so joni ok ko noon tigi woniri iɗa andi structure sa heeɓimo haray no wayi comme no wiɗa no wasi ko ange modi ma won ɗo ni te ni promoteur ɓen naafi belan ɓe jooɗi ɗo ni promoteur ɓen kadi ɓe susta wawɗo wano wawɗa ɗa wonde e modi ma ɗa jogui structure molanaɗo manaɗa hoore ma no gére ma promoteur ɓen ɓe waɗa yamen par ce que ko ɗum waɗi simiɗo huuli est ce que an sa yeyti comme ko wiɗa ɗo nane kon sina alliance kadi de sous région adduya e ma ɗo par ce que parce que franchement namantugol ɓay koko waɗi kon ko waɗi wo ko yo fille no hiɓe golle maɓɓe ɗen no moƴƴi no iɗa andi no logement maɓɓe on meɗen walade men ɗano à l'aise probléme fus ala ñamete kadi ala lellude hiɓe arde kadi ɓe humpito minute kala hiɓe humpitade kon noni feƴƴirde ɓe jarama e miɗo tori promoteur ɓe wonɓe gaaɓen ɓe ƴettu exemple ok ça veut dire mi faala arde ɗon seeɗa wano malal bari sikki tungoɗo noddi allo allo ok wano malal bari chaque fois mi nana yimɓe ɓe noyna ɗo malal bari ko père de organisateur ɗo min miɗo faala wedeɓe malal bari ko mama fewn ɗo ni e goɗɗo noddi allo 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 voilà tawa on ɗon o yeehi kadi a faami malal bari ko soro fewn ɗo par ce que miɗo wawma wiide e nder sénégal ɗo taynugol dakar tum premier organisateur ɗo waɗugo promotion sifa ɗum ɗo ni ko malal bari en donc si hande yeehi ha tawi miɗo wawi wiide hay tanira e makko no organise de andi kanko ngo duwaka wadde ɗo joni père haray ko mama won ko duwa hemɓe ɓe duwa jokkade e maɓɓe voilà ko duwa hemɓe donc meno hiɗa andi enen hiɗen sali goɗɗo hikko yeeso ina kanko wawi DJ Bouba ƴettu goɗɗo par ce que priorité on ko auditeur allo allo oui on jarama on jarama awa ko hombo e ko honto notto ko Mariama Korka la nodda amitié 2 Mariama Korka amitié 2 woy ko Mariama Kankala min fanno yidde indi moɗon allo hein mo allo lay onno way jarama je suis sa fan de la support de amitié 2 merci allo minotike ma alors la juroma donc je suis fière d'elle merci
mi weltike mi fota ɗon a wayi ɗon sabba kade yani ɗon invita ka awa concert so Allah jaɓi ɗo sabbi on ñande julde bimbi julde centre culturel du Tasset nani a wara min yewti so Allah jaɓi entretien ko jolu hara Bella non allez-y 3000 entrée ko 3000 nakam ko ni yewo bidi non ko 3000 nani awa merci gimbe o koy tatoy awa merci Korka fanno e marama kere entrée quoi andi koko min wolata ɗo foy ɓe mesiri ɗum ɓe mesre way ok marama wano hande ni comme Bella no ɓe woni ɗo ni no waɗiɗa ménageur ɗo ni wonɗa e modi ma ɗo andi nane mi woli min ni miɗo huuli tattaw hara ko kamɓe kadi adda e ma ɗo par ce que minen ɗo min organise ay kono min wowta affaire ménageur o e non non min minen ko min woti ko direct on oye min iɗen wawi yewtude direct mi yettiki on ko fi hunde non na an safide anani ko mbi haala ma ko safide ko pour woɓɓe ɓe ƴeeɓuɓa ƴettu kadi goɗɗo non allo donc on ɗon yeeyi ok Bella ɓe dani ko marma kankala ɓe wooli kon e weltanike mo par ce que wonɗo sutture no weltana allo ƴetten goɗɗo ka ligne taw allo DJ Bouba ça va bien hombo ceerno Yero no martude kono fendi no martude Yero Lenguewel depuis Almadi oui no wayi ça va bien ça va way alhamdoulilah on ɗum fewndi toon jantu fendi toon ɓengu nden fof no e jang iwe jang bisimilla alhamdulillah ko ɗum fewndi ko jantu fendi wallahi minen jooɗi Amadi ɗo min ndaate mission woni feƴƴude quoi awa ko ɗum ɗon préparade fi concert o ñande julde bimbi julde vraiment concert on haray alhamdulillah rabbil alamina min terino Allah haray tigi tigi Allah damme artiste ji on donc haray miɗen salmina moɗo mi weltanimo quoi ok on salmitama koye goto nani ok haray miɗo sabbi on nde ñande si Allah jaɓi d' accord y a pas de problème haray tigi tigi on en faut que haray ɗo ko saɗi mon ko tooli nani koye goto haray ko saɗi mon ko tooli merci beaucoup on wi kam on hewti kam on on jarama merci wiyete Yero Lenguewel wonɗo Almadi a salminama landama tawi ɓeygude fof puno e jang ok Djiye Bella hanɗen yewde fi ka marema ɗo andi mi wollanimo ɗo misal kono lan andi no famirigal ko autrement andi neɗɗo so tawi woni ɗa jogui ménageur ɗa jogui moodi ma haray no satti pour ƴettugol ma e woɓɓe goo allo mi faami ko yewtere allo mi faami allo jarama awa ko homɓe allo au revoir ok ɓeɗo kongol ok DJ Bouba mi arta kaw ka question mo wiɗa promoteur ɓe goo suusata jogiiɗo structure ɓennaɓe professionnel ɓe amateur noon andi profiteur et promoteur ça fait deux si a profita e hunde nden ko ya ɗaynu artiste ji on famina ɓuurima ala innamo yo ara so ari ñando hewti loojoɗamo wayroɗamo yide nde ñande ko ɗum woni profiteur promoteur jo ɗa jogui kaydima ina andi ko wiyete structure on ɗa andi an ko allo jonnaɗa ko ƴettu goɗɗo taw wala allo a faami donc hande alliance la sous-région min mi jaɓata wallahi yewdugol sago an e artiste jo sa faala calcule ko conseil ji ɗo watte ni fof e fuɗɗo yewde artiste ɗum inan si tawi ko am woni yewdude akken ɗon mi ƴetta goɗɗo no tiji jebela allo ok a faami hande Mariama Kankala ɓe ko ɓuri mi courage ude ɓuri alliance courage de alliance on ko wimami kala ko min fuɗɗi yewde o wennayi goɗɗo goo président Malal tigui wiɗa andi ɗon ko ɗo noon jogotoɗen par ce que oɗon holni andi Malal o jaɓata sina kaydi goɗɗo voilà allo ok voilà a faami ɓe wi Bella ɗo no vraiment ɗo miɗo d'accord yen négocie e sonnajo on o ara komin négocie min gandi kono mi wirma noon min sago anga jogoto manager ma wona sirtirmami yew allo oui allo on jarama de awa ko on toon ɗo nodde Almadi inde nde Saybatu honno Saybatu Bari nam kaka émission falɗo nadde eyyi bisimilla on jarama de
teleon alute teleon saibatu Almadi. saibatu allez-y meɗen heeɗima oui saibatu allo Oui. meɗen heeɗi on goy No waɗa ɗon e jam? mbaɗen e jang ko noon toon noon Mene jam fara salminde Mariama Kankalaɓe. enimo allo enuma allo Fami? Inu malu? on jarama On jarama dey, na ala to? jantung iɗon e jang No masude? seeɗa Ko ɗon hewti Dakar e jam? min hewti e jang haray ko teddungal mon concert o meɗen sabbi o nani Awa si Allah jaɓi na mara noon men ko lello ta men nabara e ko lanno ka si inchallah. allah jaaɓi en haldi producteur pour elle quoi Aray men salmini on 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 jarama. jarama ok merci beaucoup jarama Eyi. voilà merci Salmini saibatu ɗon ka Djidje Bouba. O weltana foto fota émission jiɗi no foti de. ok Ayota Djidje Bella na. merci beaucoup jarama Merci. merci très bien vraiment ka artiste jo jogitaɗo ino foti oui par ce que respect o mari artiste jo min simi noddima d' abord e waɗi ka contrat aron kewiide langue ma an on noon aran mi andi ha joni andal contrat goɗɗo noddi bela allo o yehi d' accord continue aye kankala ɓe noddanta ni avant tout taw logement wi min heɓal ko lojade no gasa ka an wonɗa e lojude ange ɓe ngo an defo ñiiri ñaamo goɗɗo noddi jije bela allo ƴettu goɗɗo allo voilà o senike a faami vraiment ka wolɗen fi kankala ɓe o hande wata gaynde ok c'est pas question ko alliance addiment par ce que min lammari piyum gotum ko artiste jo wi o mi yiɗa waɗanede dulla o yima ɗum tumɓen haɓa heña kono kanko e ngal so yimi ɗum ɓen haɓata par ce que fiyon ɗum déjà o wowni départ ko waɗana goɗɗo noddi jije Voilà. bela allo ok o yehi a faami kanko déjà o wowni ko waɗana kon hay concert o yaali hay nokku wallahi wallahi te mi ƴettannomo o haadi e nder association on mi yewtidi e maɓɓe min ƴettanimo o haadi si o hewti tagaɗo ala mo heɓata ko metta ɗum oui kono noon sago amen o heɓata ko metta mo ha tawata o yaltina e ndi mettedi ɗo oui a faami mo ala noon ko metta ɗum walla wonɗa e goɗɗo 2 jours 3 jours araɓal ko mettama c'est impossible ok donc haray tigui tigui on minen kay mbeɗa weltanimo déjà ko remercie d' abord accueilli on kon fans club makko no ɗo fewn ɗo ɓen ko ñoññili ko mi wolantama 100% futano ɗo ɓen ko ñoññili ko mi wolantama séreyama diadiano ɗo caroy ɓen ko woni wadde ko mi wolantama c'est à dire yani l' association ji yandaroma adhériɗe ngal ka alliance de la sous région hakkudañi allah hay min miɗo huuli yata duta seƴƴi ron ko heƴede voilà ƴettu goɗɗo ɗo kadi ɗo arte question koto allo 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 on jarama On jarama ɓe. awa inde nden e kandu toon Ala ton. ko jantum ko hombo allo ok voilà Djidje ay Bella. nawdima ɓen si ɓe darde télé on ɓe noddi ɓe poto télé on sinaka ɓewta ko nototo quoi ok musidɓe wonɓe darde jama tv ɗo e cité ensemble wakam mi salmini on mi landike siɗon e jang so tawi iɗon darde télé on ɗon faala noddude si yeeyi on composé numéro on ha on gayni si fuɗɗike son tun on pousa e télé on par ce que na ɗum on falta heɗade télé on falɗon heɗade téléphone on tawata marsude par ce que haɗa ɗo accidiri no wawi voix on ara ka télé haɗa hewtal ka téléphone walla hewta ka téléphone haɗa hewtal ka télé so guino hedde fof allo Allo on jarama na ala ton. ko jantuno marsude ko hombo fatumata kon toon ɗa noddude E nodda on Medina. médina Eyi. noɓe médina ɓen hiɓe jang Eyi. fatumata ko mariama kankala ɓe falɗa yoddude mum Aran ko yuragol ɗon Kankalaɓe. ok kankala on ɓe jarama nala toon Ala ton. Eyi. awa On hewti e jam. min hewti e jang Awa on tampali ko feƴƴi. alhamdoulillahi min hewti e jang Aray ko weltanagol ɗon fof mi weltori on. awa on jarama koye goto aray kadi ko teddungal mon concert on nani Awa Sala Diagne. aray miɗo sabbi on nde ñande taw tultuye Awa. Merci. ok Merci. Jarama. merci fatumata Eyi. ok dj bella mi sikki tun joni yittoɗen ka question fika concert dj bella kono fewdor ɗon fika sala fop lanni matériel non acca mi deɗɗa ena fof lanni mi lanɗaki o taw koko no fewde non non not la ah ok iɗa andi mariama kankala ɓe woli ɗo pular laamu ngal o inni si tawi woni kono fuɗɗori ni lanniri
haray alhamdulillahi rabbil alamin ɓuri ni walla inchallah ɗum yiɗa mariama kono donc joni ɗum ɗon il faut détail goɗɗo konkigol ɓuritamo entrée allô allô on ɗon o yeeyi bela salon ko honno fewndori matériel est complet sécurité ɗo woodi e garantie walla ko honno fewndori ɗum ko ɗum milani na yayna fof complet non non liƴe bouba joni si minima foppo complet mi généralise joni mi détail ko ɗum mi faala ok d' accord oui joni accumi détail détail liƴe bouba avant min signde contrat e mariama kankala ɓe ko salon min ƴetti oui ɗum ɗo lanni wi goho ɓay min signi contrat e mariama kankala ɓe aka l'intérieur min yeeyi ka kaydi dow heɓude ɗon ka ɗon gasi wi ɗiɗi ɓay min gaydi ɗo mi ari ka sécurité taw ko sécurité yimɓe ɓen sécurité artisan oui andi ɗum ɗon kadi gasi a faami ha noon si min taƴi biyede avion mariama kankala ɓe hewti avant o jonnede avance tawi sar regi laama o jonna avance min andi a sal e artisan ɗon ko kamɓe ɗon nene goto min kaloyi noon ko kalete ko kala kon détail ko son et lumière c'est à dire ça wi son simple mi sikka e lumière nga yeggi donc goɗɗo no ko son et lumière woni wonde duta sek allo ok ko son et lumière woni wonde duta sek oui ina andi podium woɗo duta sek on ko podium mo 18 mètres sur 15 oui on podium ɗon mi sikkama hay o haali o talli mi sikka o haɗo e hat katdi podium non non da famude donc e c'est non kadi ko orneteɗo goɗɗo noddi voilà allo on jarama on jarama awa ko homɓe on jarama toon alhamdoulillahi inde nde kanoto toon ko ay Colobane ha Colobane ko honno innete ɗon Amadou Julde Colobane oui Amadou Julde no wayi jaddun bisimilla ara ɗo weltana onon men o weltanama Bouy ara émission mo no foti ha merci beaucoup miɗen siifa ɗo awa ara ko teddugal mon fi concert on nani ara invité jo mo miɗen hiwromo ɗon o hiwritike on mi hiwritike on nala toon hiɗo ŋejan onon kadi weltanama moƴƴa d'accord merci beaucoup Amadou Julde ha Colobane Amadou Julde meɗen invité o ñande julde Bimbi Julde nani tella yini inchallah ko jeron ko on to ko duta sek ɗa andi Medina ka Medina ay awa ko ɗon duta sek ok on jarama miɗo weltana ok inchallah a faami hande ko heddi ko est ce que jama on yahay ɓe jooɗo ɓe ndaara ñande julde ko feƴƴata ɓe ndaara bimbi julde ko feƴƴata mi wima na kankala ɓe tum mo wondi e Boubacar Horeya e artiste ɓe go'o yanɗa hoorema mo kala maɓɓe no décidi mariama kankala ɓe ko ɗo tawi ɓe kamɓe kadi ɓeeɗa e goɗɗum fans club mariama kankala ɓe no décidi kañum kadi ko ɗo mariama kankala ɓe tawi ɓe ɓe yaltine jama o nde ñande ɓe holla jama konte kon ɗum woni duta sek par ce que ko maison de la culture noon andi sa nani galle culture on ko duta sek hande Sénégal siɓe ko waali waɗay concert si Youssou Ndour waɗay concert si Bamali waɗay concert kaka maison de culture ɓe naɓatanmo mais pourquoi pas enen en changeta naɓen ka maison de culture alliance yawno grand théâtre allo waccan allo ok on jarama ala toon ko jantum inde nden e kanoto toon Marama Kundara de Tuubentale Marama Kundara Marama ko ɗum fewndi jana toon alhamdoulillahi meɗen heddi o Mariama oui Mariama ok mi sikki tum mo watta hettade kadi télé walla ko voilà waɗi a faami hande komi toroto guinéɓe ɓe ɓe andu alliance de la sous région souvent koɓe revande ko to comme ɓe gaddantaɓe par ce que ɓe ɗo goɗɗo ɓeɗa morceau makko historique ji ɓeɗaɗo ɓeno he oɗo noon ɓeɗo watamo addude c'est à dire mi rappeli piti goo komi yahanno grand théâtre ɓe wino en wata organisé grand théâtre organise ɗon grand théâtre yewɓe wiɗen ko Alpha Yodara ɓenne watade Alpha Yodara addande ɓe Alpha Yodara wattuɗen binet wiɗen mbami wata ɓen ɗo ɓe waɗani kadi goɗɗo e hoore par exemple e hoore salle mo 2 millions 500 francs goɗɗo doddi allo on jarama awa ko homɓe inde nde kanoto toon Mariam Bobo wontiranɓe Ngaye Garo Dakar Mariama Bobo Grand Dakar a weltanama
haray to hiwragol ɗum tokoram Mariama Kankala. On jarama. Awa. Nala ton. Allo? Ko Mariam Bobo on ɗo garon Dakar. Kanko kadi tokora mon himo hirtade on wallahi. Awa, o weltanama. On jarama koye goto nani? Awa. Wallahi. Haray to weltanagol. Awa. Iɗon invita ñande julde bimbi julde nani? Ko tawaɓe sere fotti foli ɓe. Ka. Très bien. Très bien. Mais félicité on nani? Folie. Ah. Merci beaucoup. Merci beaucoup jarama. Way jije. Aray tigi on. Vraiment yo jama noto maximum. Ouais. Waɗen fête njano. Ñande julde e bimbi julde ɗum ko fête alliance de la sous-région. Douta Seck ko Medina Dakar. So ari hari 25 on ngol kala ka hammuɗa ɗon a ƴento song on a hayen to kadi Douta Seck c'est-à-dire kaka Blaise Diagne on net si a ƴetti oto wi tun centre culturel Douta Seck a natta e koñi a hawrata e agresseur a hawrata hay innoma konto cutiɗa wallahi par ce que kala ko iwruɗa wiide Douta Seck kat taxi mo ƴettuɗa ha to car rapide o naɓeta ɗon o jippine donc ara meɗen tori jama Guinée on fof e noon de président amen on a présidente Séré Diallo hara yo jama on nooto entrée on ko 3000 francs heɓa moto Jakarta question no woodi goy allo 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 bon oɗo no heeɗi mo heeɗi télé o ok haray tigi on toujours ko noon woni priorité on auditeur ɓen kono noon on poto télé on seeɗa tan o yetta soɓ ɓen Mariama Kankala ɓe jala yongo sina ɗum ala ƴettu goɗɗo kay DJ Bobo allo 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 yetta soɓe tu woni compris ɗo soon ɗo ok haray en salmini président Malal mo jooɗi fewno ɗo cosentry kanko e famille makko mimi nani fi motoji ga concert ɗo no woodi de Jakarta gagnant Jakarta goto walla Jakarta ɗiɗi ɗiɗi no woodi ok farde oɗo ha oɗo natta allo woko faral voilà on jarama ko jantu wole moƴƴa Siɗonge jang wallahi meɗen e jang ko on toon ɗo nodde inde mon nde lagandidiremon ko ɗum waɗi ka mi weltani ka banani mi andite on ko Djidé Bella ka woy ko Djidé Bella ka ko Djidé Bella wallahi ko ɗum noon ari ko ɗoɗen yiwaɗani ari koddi awa weltanama nani awa merci mi weltani ka awa woy Djidé Bella ka Jakartaji aray question o no woodi kono ɓay émission men o woɗɗike mi watama jonde question ko janggo mi posata question o joni andi hara non ko fiita gagnant mi añantama ko fiita gagnant ok c'est pas grave nami fen ko fiita gagnant voilà aray tigi on 3000 francs yoɓata min ƴettale BSM min VIP ala ton VIP waɗi wo ka dinede gala suivi un concert bimbi julde ka alliance no heɓɓi goɗɗum ok bimbi julde sa hewti a yino men ordiri taw salon no ayne c'est pas goɗɗo noddi kadi allo Djidé Bouba na la ton ko jantun ko homɓe ko hawa Ngor oui hawa bari la ton no marsude seeɗa jam ton ɗon e jang ko yebde Allah buy hawa bari awa mi hewrike Mariama Kankala ɓe ɗon on hiwritama nala ton jam ton alhamdulillah onon goy meɗen e jang awa nala ton fo on hewti e jang min hewti e jang awa aɗa ko teddungal mum meɗen sabbi on nani awa selli jowi merci ok merci hawa bari a salminama nani mi hiwrike ɗon Djidé Bella hirto Bella ka mi hiwritike ma hawa yette bari awa on jarama merci ok Djidé Bella kono woɗiɗa noon concert on piyeji koye yoɓina ko wona ko seeri pour ko tampita goɗɗo non seulement Mariama Kankala ɓe kadi no ardi noon jama on no humpa maranaka sama kala ko yimɓe haalta kon par ce que ka yaltitani jama on ɗon miɗo andi leppi Guinée no andi leppi vrai kono clip mo waɗi on no ɓurtinde jama on yo yiɗu leppi on ɗandi tellement que sa daari a tawi so tawi jama on ɗama waɗde récompense ya suɓu ɓaleejo
wadda e makko morso etoɗa wowla soso on o wowla pulal ƴetta kadi coñcima culture ji ɗi wattoɗa eɗɗa kadi ha watto kanka ɗin coñcima culture c'est à dire o waɗi valeur on non image on voilà on valeur ɗon noon na jama o yeggito min hay min hande si rewɓe jaɓanaynola ɓe waɗa no leppi ɓe waɗa ngara ɓe waɗa mene worɓe mi waɗa puutoji min waɗa forêt sacré par ce que c'est la ko ɗum cosani tonci guinéen pour concert a faami c'est à dire wela ɓe anda c'est la reine de leppi par ce que o rende murtinan on koko waɗi o morceau makko kanko e mais ko rende leppi hari lajene fof ko kanko ƴette pour wattagol leppi kon genre au défilé mode ko wiyete ko a faami donc mariama kankala mum e ɓi aron se ƴetti wano oɗo e gaddimo sénégal koye jama on andu wona hande o fuɗɗe aron na hanki donc côtéji ɗin fof o wakkilike mi wi noon ñande julde e bimbi julde ko gotum kono wonta gotum par ce que sa nani a waɗa dîner de gala suivi un concert a waɗa concert d'abord pour yo jama o meloma noon artawe e concert on watta dîner de gala pour suivi on concert on pour ɗiɗa andi e ɗuma hande marejo men on Hawa Silla imo desidi ñande julde o waɗa e karo hay soko joyi o ara o ɗumanno par ce que hanki tum min gaɗiɗo normal mo ɗon adda ka émission andintingol jama o mais Hawa Silla ko préparani kon alhamdulillah yallah waɗan no waɗan en jam e no gasa hara mariama kankalaɓe ɗo o inno e joni DJ Bella hay son adda Allah yoɓugol kono min mi yaha e juin voilà c'est ça parce que vraiment et puis d'une part aussi nano mi nanirnomo no mi yirimo mariama kankalaɓe wallahi on muneyi o toon taki hakkundange Allah min gila ɓaynami fenu gila waɗi ko min so inni bela ko ɗum ɗo min mi waɗen ɗum ɗo inna yawa vraiment donc o wowli ko voilà donc simo andi seɗa di anduɓe lamɓe artiste ɓe anduɓe lamɓe ɓe andimi ɓen artiste bella welda e artiste jon ha on tigui hewta ka hôtel a yidata bela par ce que minima ni tun a wi ni fiita en haɓu mi yeehi ɗum a yiɗila wo ñande concert ñande mi ramma min wattoma hen donc mais kanko mi ronku sincèrement parler sertugole wala de fina mi ronka yaade min namo konno woniri te hay sila mari programme ji go mi yahay parce que vraiment sabu sore voilà no ardri noon et puis adde responsabilité makko kadi si min acciɓe tun gawtelara donc na men profiteur ɓe komin promoteur ɓe DJ Bella tan on presque o lanni marama kankalaɓe rumeur on heewi e nder Dakar marama kankalaɓe ko yarɗa o marama kankalaɓe kono marama kankalaɓe préparori pour des concerts makko à Dakar non miɗo préparé franchement par ce que miɗo anduno ɓayi hari Allah ari ko noon mi wirta depuis o album o yalti mi waɗi o single murtina mi yaltini album o hari miɗo andi hande kadi il faut que mi wona prête ɗo andi hari neɓata mi yaltita e jama on e façon go donc miɗo préparé fota noon koye na seeɗa haray miɗo noddi on fof mo ota goto tultuye ota goto kadi marama kankalaɓe amay yimay mais ko ɓuuri mi waɗa e comédie foppuno a waɗa e comédie mais andi ko ɗum ɓuuri kadi welde jamma o non seulement marama kankalaɓe o amay o yimay mais marama kankalaɓe wola e français wola e soso wola e pular wola e manika ça veut dire an iɗa ƴetti drapeau guiné o rouge on vert oui iɗa représente guiné quoi mi faala wide sa yalti alhamdoulillahi barki Allah e mawɓe an ɓen ko tawata hande minnata ko min tunde e nouvelle génération haali pular on de la musique pastorale yahoɓe tawata ɓe wawi wolde français émission ɓe wowla langue maɓɓe on mais min en tout cas je suis fier ɓeɗo weltani par ce que ko mawɓe am ɓen daari ɓe jannilan fi ɗum hande par ce que émission momi yeehi wosi tawi ko français mi wulata langue momi faala o so émission o mi feƴƴay donc ɗum ɗon kadi c'est tout pour moi ko fi ɗum waɗi simi wawi collaborugol e wano kamɓe sosoɓe e maninkaɓe buyno faala naɓudude maɓɓe kamɓe kadi ɓe faala mais si ɓe nantodirta haray no muusi haray no satti condition ji ɗin et puis hiɗa wolinane joddu no welimmi kono waɗi simi ɗum ɗo mi yaltinay ɗo avant hiɗa yaade tan mi wole ɓawma par ce que nane a wooli hiɗa mari chuture mais chuture ma on ɓaye a ndaari a tawi si tawi woni promoteur ɓen allo on jarama assalamu aleykum waaleykum salam on wire jam ko jantun ko homɓe ko pay kumpita no wayi tina laato iɗon e jang yettude alhamdulillah pay kumpita ko honto wonɗo e Dakar koɗen sarde nani fan ɗo ɓen ala nokku gooti awa wayi pay kumpita meɗen heeɗima
ngaray men salmini invité ben do. Merci beaucoup. Salmitama. Aray me wi be bienvenue. Merci. Sikku non be fotte jangol men gol ga. No do ko ngulendi be fotti wona jangol. Ko ɗum ko kontelero. Mi do andi ko non menen men an min on hoɓɓe mon ɓe gandan no wuli nani ɓasina men yaltu ka yaasi kam en wonɗon no ɓuuɓi awa cegol bay kumpita awa ɗo invita ñande julde bimbi julde awa inchallah jaɓi inchallah mon jarnama sannama ɗo Allah no surri men e ngullen ɗin oto wakka climatisé ka suudu climatisé way wallahi ɗon Allah no surri men ɗum ɗo ara min ɗon ara koye watta ilade so memmini ɗon dande miɗo andi yette bariɓe boyi townay an kupi o wuuri kupi o guppumo no jarama mbiɗa salmina ɓen to nani awa a weltanama salminama vraiment la weltanima na mena yetta sojo ci ari ɗo koya waɗu yetta sojo so ari ɗo koya waɗu hakkille hoorema voilà newoɗa a faami ka ella voilà orindi no an ɗon ara yetta bariɓe yoɓe wakkilo moƴƴo nani ɓe waɗa sooda paɗe kese pul men wakkilo ɓuri ni meɗen jooɗi meɗen yewde taw wata hiiɗo il faut nodda men inna holno kadi men wakkilo to ɓuri ni ɓe soodu paɗe kese pul ɗo andi so hewtoyama ka onno de est ce ono mari paɗe taw kana ko wujja ɓe yinni paɗe kese pul yo soode nani won ɗum fal ala paɗe komin sodane komi yaara d' accord mais d' accord iɗon nani ella ala min jaɓi awa ok merci Pay Kumpita nde ñande inchallah jaɓi inchallah Pay Kumpita konto pitani kamum o indima ko hakkude cuuɗi ɗon Pay Kumpita a hoɗa e nokku ɓeɗo finto wo ka saare ko ka mo he fof Pay Kumpita kadi ga hakkude cuuɗi noon ɗuuɗi pita wimami ko finto donc joni no wawɗa o no wayi noon joni bye merci beaucoup donc émission men on koye lande woni kono il faut mi ƴeeto Marama Kanka Labe ko wolɗanani kon andi nane wolɗo konngol welngol ça veut dire ka pullo Fouta wonɗo liggodude e yimɓe jananɓe hande kadi promoteur ɓe wonɓe ma nodde ɓe pour la première fois ɓeɗo adduɓe Dakar ko guinéenɓe fulɓe Fouta donc hiɗa wakkili gollo hiɗa wakkili gollida e promoteur manager ma e structure ma o ka mi faala wiide mais sago ma a heɓata gacce e ɓeeto a heɓata gacce e ɓeeɗo ça veut dire il faut yewda e ɓeeɗo ha famodi ɗon yiltoɗa yewda e ɓeeto ha famodi ɗon si an wonaka hakkude no way ni ole kamɓe ɓe ligganama ko a woni ligganade ɓe no ko noon andi wano Dj Bella ɗo fewno ɓe fuɗɗilan noddude mi jonnunoɓe ɓe waɗi ɓe en contact mais tawi no ɓittinde ɓe seeɗa par ce que ɓeya tammaɓɓe on ɗuuɗa et puis so tawi on famodiran molngal no satti ara ɓe wawi si ɓe intérêt sota ko ara nodda yaron kan mi tawi noon joni ɓay miɗo andi kade ko neɓoy wo ko contrat woni hakkude amen no aroya kamen waynodira hara ko min e woɓɓe goo kadi hana kamɓe donc somi perdi relation ji goo haray moƴƴa joni mi woni intermédiaire mi yeetiɓe ɓe accu fulɓe ɓen ko kam min andi noɓe wawiri noɓe wowiri noon namu ɗuma condition ji ɗi naguuti donc komin yewti o ɓe landotolan no moƴƴamma ko ni ka ko ni mi haalana ɓeɗo mi haalana promoteur ɓe ɓen mi haalana ɓe ko noon mi waɗirta par ce que depuis min ari ɗo ɓe yewtali kono min e makko wano kanko Lévi Bobo meɗen famodiri donc kala ko feƴƴi ga mo miɗo noddudemo maɗamo contrat ndi kanka de o ɗumantena wayna c'est bon si ça te va probléme ala ɓe joguitino haniri noon donc min ko minatama respecte condition ji maɓɓe ɗin surtout ça si ɓe yoɓima ɓe ƴetti mbuuɗi ɓe waɗi e ma donc han waynodiron hiɗay compte maɓɓe hiɗa e compte modi ma hiɗa e compte maɓɓe ɓe wima ƴawre si ɓe wima joldu so ɓe accuma ɗon yoɓe tawte ɗon donc kamɓe kadi ko ɗum ɗon hande si ɓe noddimo ɓe haalanimo mi comportaki ga comportement moƴƴo yoɓe andu o darantoɓe wano si mi noddimo mi haali ɓe wallanilam no duwira noon ko noon o darorɗa vraiment félicitations Marama Kanka Labe donc Dj Bella émission men weltanikem ko lande Marama Kanka Labe ko honɗum wonɗa e waynade jama il faut waɗade waka pela seeɗa ko Jama TV ɗo Jama TV ni kanko kadi koye ko yimmowo mo wawi ko Jama TV non mais ko amen oɗo men haalimo ɗo joni a famani ko amen abbolan nane ngo fokkitno nokku go mini ko marchandise on ni alawa taw mo ñawli men meɗen ñawli
kero do ine foto e wani ko kanko yoɓana biyede avion ari waɗa ngin ko adduma ko waɗu acapella o no weli ka wela gigol no weli ka wela no weli ka wela labal no weli ka wela no weli ka wela teddungal no weli ka wela hande kadi belele uñaɓayi mariama diallo naati kankala be kakande prod siyo hewti fof no welti worɓe ɓen no jenti rewɓe ɓen no sabbi fijundar no saati ɓe yiɗi lamɓe holli ɓe ɓanni lamɓe jeji ɓe towni lanka kammu mi weltanike hiɗuɓe lamɓen no weli ka wela gigol no weli ka wela e no weli ka wela kelagol no weli ka wela no weli ka wela sulugol no weli ka wela e no weli ka wela debbo no weli ka wela ne DJ Bella Allah de no ka min ko mima ok marama kankalabe ono jenti musidɓe wonɓe darde Jama TV enen e Dj Bouba la Guinée ɗo e cité ensemble Wakam e ko koɗo men on ni takanjo men on nene goto men on o yi ko affiche on ni o waɗi lancement mais film on o dogal tawde o dogani de o dogali de ɓe yawde ñande par ce que miɗo faala ko murtinala ngaka mi anda noon siko Jama TV woni la murtinde vraiment so kay men masque alliance de la sûreté so kay men tele o yo oyo giɗo murtino wala ngo mi yitimo bobo mi yiɗima gila mi hiwma mi danaki goyi murtinan yaden ɓayda fini fami levi murtinan wonde wayi accuna boralan chéri ko fala dawo mi jonne ko windu dawo mi siñay mara boloma bari matanana dari duniye amuru gorogo avion to dari kanama woto to dari kanama duniye miri to dari kanama kono womma dari lunyi e ala oh Allah oh Mariama yo ginenira kankalabe ibarana murte levi bobo yo gamenira yo yala ibarana murte levi merci marama kankalabe merci musidɓe wonɓe darde Jama TV no mi woni noon enen e Dj Bouba e chaque mercredi ɗen ɗo 21h30 ha e 22h30 hande so feƴƴi ko ɓayi ko invité marɗe molanaɗo e samedi on kadi ɗe marɗo e 14h30 ha e 15h30 kadi haray noon DJ Bouba ɗo mi yeggutude mi faala weltanagol famɓe en men foppo mi invita wona fulɓe ɓen tunde sosoɓe ɓen kala fanjo levi bobo wonɗo e nder leydi Sénégal hara himo sappa wobiri invitére sosoɓe ɓen fulɓe ɓen maninkaɓe ɓen forestier ɓen la Guinée c'est une famille donc venez massivement sortez massivement et venez me soutenir au centre culturel de Tasek je vous attends car il y a plein de surprises wo fade wo fanna murte mbara fa Conakry wobiri wo fa wobiri invitére so c'est wo mini de levi wo bora français wobiri mini invitére donc je vous attends massivement murtino la suudo de merci beaucoup Dj Bella ko no wayntida an kadi a murta mbari invité ifa modi ona ɗum a murta walla a murtata min mi murtino waynto merci beaucoup Jama TV en jango Jama TV wonɗa weltanade walla ko min jii merci beaucoup Jama TV merci DJ Bouba non parce que Jama TV min attorɗa si weltoɗa Jama TV ala andu a jottano ko est ce que min kasi mi ala ɗo ɗo ga jottoro ɗo ko min weltantoɗa weltanɗa Jama TV merci a wurguiɗo Jama merci Mara cameraman merci Thierno Amadou madame monsieur Mariama Kankala voilà merci beaucoup aussi Ibrahima Sori merci commandresse Ibrahima Diallo merci DJ Bouba l'émission La Guinée ke jango na non de dura ko duwa ko min nodduma invituma ka plateau an ɗo si minima ya waynto ko duwaɗa wiide ko merci DJ Bouba émission La Guinée ke merci félicitations heddiɓe merci DJ Bouba émission La Guinée ke téléspectateur ɓe fof salminama merci Mariama Kankala merci DJ Bouba merci Jama TV merci à l'émission La Guinée ke won wali merci beaucoup wali kifan donc min noon en say
andutinaɓe noon janngo kanko e hoore yawdi face à face ɗo koy voilà accata mi wayno mi wayni ko donc musidɓe wonɓe darde Jamma TV Djidje Bella wo kanko e Mariama Kankalabe e Boubacar Horeya janngo ko heure mo fuɗɗoto 21h0 à 22h 21h0 à 22h ouais. janngo inchallah ta goto hirtode iɗon anndi Boubacar Horeya joni ko ñiiƴe e jour ta clavier o accitino kolli ɗi joni ko ñiiƴe taw humpe ɗum de ko yo yahu yiyano hoore mum janngo waɗɗe rendez-vous ɗo à partir de 21h ha e 22h min nawon bye bye ciao ciao